Yes, reka mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Abadukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndabizi ko namwe muri benshi cyane, reka nkomeze kubifuriza ibihe byiza. Ikaze muri amakuru mu karere ka Musanze, polisi kabatangiye gufata insoresore n'abana abibaga abantu hanyuma bakanabakomeretsa mu buryo bukomeye cyane. Ni polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Musanze ikabitangaza ko imaze gufata abantu bagera kuri 38 biganjemo insoresore n'abana bato biyise abamarine bajyaga bategera abantu mu mihanda ndetse no mu makaritsiye bakabatera kaci hanyuma zikabambura ibyo bafite ndetse kandi zikanabakomeretsa nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga. Polisi y'u Rwanda rero ikaba imaze iminsi cyane ikora umukwabu udasanzwe wo guhiga no gufata abazwiho ibyo bikorwa bigayitse cyane, nyuma y'uko mu mujyi wa Musanze ndetse no mu nkengero zaho byari bimaze kugaragara ko ubujura n'urugomo bigenda bifata indi ntera. Izo nsoresore zikaba zigaragaramo n'abana biyise abamarine bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 6 n'imyaka 11 ngo bagendana inzembe, ivyuma bikomeretsa n'ibindi bikangisho bifashisha mu kwambura abantu. Akenshi rero ngo binjira no mu maduka y'ubucuruzi iyo mu mujyi wa Musanze bakambura abacuruzi ibintu bitandukanye ndetse kandi n'amafaranga bakiruka. Umuhuzabikorwa w'ibikorwa bya polisi ndetse n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru Alexis Ndayisenga akaba yasobanuye ko gufata bamwe mu bagaragara muri ibyo bikorwa ngo byashobotse ku bufatanye bw'amakuru yatanzwe n'abaturage ndetse n'inzego z'ibanze, kandi igikorwa cyo gushakisha n'abandi ngo nacyo kirakomeje. Yagize ati ni gahunda tugikomeza yo gushakisha n'abandi, ati kuko ibikorwa nk'ibi byo guhungabanya umudendezo n'ituze ry'abaturage tudashobora kwemera ko bikomeza. Abafashwe mu gihe hanaboneka ibimenyetso by'ibyaha bakekwaho bazashyikirizwa ubugenzacyaha. Yakomeje agira ati abo bana bato ati biyise abamarine ubusanzwe bafite imiryango bakomokamo, icyo tugiye gukora ni ugufatanya n'inzego z'ibanze. Ati abafashwe bagasubizwa iwabo, abandi bakajyanwa mu bigo ngororamuco. Chief Inspector of Police Alexis Ndayisenga aboneraho kuburira abishora mu bujura n'ibindi bikorwa by'urugomo kubireka amazi atararenga inkombe. Yagize ati ubujura ati n'urundi rugomo urwo ari rwo rwose ni kimwe n'ibindi byaha bikomeye cyane. Polisi uwo ibifatiyemo imushyikiriza ubutabera ahagahabwa ibihano birimo n'igifungo. Urubyiruko rero ruri mu bantu ati bagaragara cyane muri ibi byaha, ati niyo mpamvu rero turuburira turwibutsa ko polisi iri maso amanywa nijoro kandi ko itazigera yihanganira abashaka gutungwa n'ibyo batakoreye. Yagize ati turabagira inama yo gukoresha amaboko n'imbaraga zabo mu bikorwa binyuze mu mucyo, ati kandi birahari byinshi cyane byashobora gukora, ati bahereye ku mahirwe igihugu kibaha, ati bashore ubwenge n'amaboko kandi bazagera ku byiza byinshi cyane. Birinde ubwo bujura kuko nubwo byatwara igihe kinini cyane abakibirimo ati bazafatwa babihanirwe. Abaturage ati bakiranye yombi iyi gahunda yo gushakisha abajura kuko ngo bari bamaze igihe bamburwa ibintu byabo. Uwineza Angeline baheruka kumutegera ku muhanda mu masaha mu gitondo ubwo yaragiye kurangura ngo bamwambura amafaranga, telefone ndetse aza no gukubitwa mu buryo bukomeye cyane. Yagize ati nari ngiye kurangura inyanya mu masaha mu gitondo nka saa 12 ubwo narimo ngenda ati mu muhanda wa kaburimbo wo kwa Mujomba ati hafi yahitwa kuri La Sienda mu mujyi wa Musanze. Ako kanya mbona abana nka 7 bavumbutse muri rigore ati zikikije umuhanda marangota baranigagura hanyuma banyambura ibyo nari mfite. Yongera agira ati muri uko kuniga bafashe inzembe n'ibyuma bari bitwaje bakata imishumi y'igikapu nari nabitsemo amafaranga 50,000 yo kurangura inyanya, ati byangombwa ndetse na telefone byarimo ati byose barabitwara, ati bankubise ingumi n'imigeri myinshi cyane mu nda bansiga naguye igihumure, ati sinongera kubabona n'ibyanjye byose mbiheba uko nguko. Undi mugabo uheruka gukomeretswa n'insoresore ngo zamuteze ubwo yaratashye ari kumwe n'umugore we ngo bavuye mu kazi. Yagize ati badutegeye mu muhanda wahitwa Inyarubande mu masaha moya y'ijoro, ati ndi kumwe n'umugore wanjye tuvuye ku kazi, ati bakiduhagarika twabanje kugira ngo n'abantu bayobye kuko babanje kutubwira ngo tubarangire ku mugabo, ati batibuka izina neza, ati baza guhita rero batuniga. Ati rero mu gihe nari ngerageza kubasubiza nibwo nagiye kubona mbona abansingiye igikapu nari impetse cyarimo imashini, ati ngerageza kubarwanya, ati mbarushije imbaraga umwe muri bo
ankubita ibuye rinini cyane mu musaya. Ati icyo gikapu n'ibyarimo amatelefone n'ibyangombwa twari dufite byose barabitwatse badusiga aho ngaho. Ati baranadukomerekeje cyane, twahakuwe n'abaturage badusanze inyuma yacu. Ati baje bahadusanga atujyana kwa muganga kwipfukisha ibikomere. Yongera ati kuba polisi yatangiye gushakisha abantu batwiba bakanadukorera urugomo turumva biri butume twongera kugarura icyizere cy'ubuzima. Ati kuko twari tumaze iminsi mu mihangayiko tugenda twikandagira twumva tudatekanye kubera ayo mabandi. Imibare itangwa na polisi ikorera mu karere ka Musanze igaragaza ko kuva ku itariki 28 Kanama 2021 kugeza ubwo inkuru yatunganywaga ku wa mbere ku itariki 30 Kanama 2021 ngo hari hamaze gufatwa abagera kuri 38 muri bo 19 abana bato ngo biyise abamarine, akaba ari abana bakiri bato bagomba kuzasubizwa mu miryango yabo. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi yemeza ko kuva mu 2015 abantu amaze kumenya ko baburiwe irengero banyurujwe barenga 200. Leta y'u Burundi no mu rw'igihugu wigengujejwe agateka kazi na muntu CNDH mu mpfunyapfunyo ibi barabihakana. Hejo kuwa mbere isi yose yaributse abanyuruzwa muri ubu buryo. Inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Mijambo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashikirije kuri no musi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero, yamenyesheje ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye. Avuga ko ari ukwihenda kuko akibonekeza henshi mu bihugu. Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti umugenzi cyangwa umuvyeyi yazimanganiye bitera gahinda bene kubura babo. Amenyesha ko ibishobora gukiza ababuza babo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa. Asaba amareta gukora ibishoboka vyose ako kabi kagatuzwa. Mu gihugu cy'u Burundi kuva hadutse umutekano muke mu 2015 hari abantu bishwe, abandi babugwa irengero, abandi nabo barahunga igihugu. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda amazima yongo kuva muri uwo mwaka wa 2015. Ari mu rugendo rw'Ikinshasa muri Kongo igenekezo rya 12 ukwezi kw'indwi uno mwaka, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'abafaransa RFI ko mu Burundi atabantu banyuruzwa ko ari kinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujijwe agateka kazi na muntu naho no musi ataco batubwiye kubijanye nuko ibintu vyifashe, kuko urongo yo mugwi Sixte Vinyini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe. Baremeza ko mu Burundi atabantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo cy'uwo mugwi cyo mu mwaka wa 2020. Ico cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende. En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez ah non, telle personne. Uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi ataruko mwambwira izina kanoni mutu muntu runaka yaraburiwe irengero. Ico nzi neza kandi nuko hari inkozi z'ikibi inyuma y'amabizi zikora zica zija mu Rwanda, kandi nta burenganzira tugira bukuja gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi z'ikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza, mu nyuma zihungira mu Rwanda. N'ubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko baburi ibirengero ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe. Mais je sais que ils sont quelque part. Pacifique Ninahazwe arongoye umugambi ndondeza wishiramwe Fokode ntiyemera ibivugwa nabo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema. Mwishirahamwe Fokode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashirahamwe, kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero giyiwe. Ni naco gituma muri ino ndwi ishyirahamwe Fokode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo. Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mu mwaka wa 1974